ikan masan badon aku markan wes perjabun di kam sehat kam panjang perjabun Nadia, kiri kami dapat si Jalau Todoan Naking, Asia Turi Boru Panggabean, si Jalau Todoan, Asia Turi Boru Panggabean, Jalahamu. Mana boras, kamu tuh boras di piring, boras di piring. Ya, jadi Asia dipegang Turi lagi, Boru dipegang. Purba, Opu Madu. Untuk menantu kami dan boru kami di sini. Doa kami kepada Tuhan diberikan kelahiran anak dan kelahiran anak perempuan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun sedemikian rupa yang boleh kami berikan, kiranya Tuhan memberkati di kemudian hari. Manjua-jua. Ya, oke. Ya, bikin. Belum, ya oke. Ya, Horas bikin. Ya, bikin. Ya. Iya. Bahasa Karo pun gak apa-apa. Iya, harus bilang gak apa-apa. Iya, bikin. Bahasa Karo pun tak apa-apa. Iya, amin. Bapak Tian, lagi. Iya, amin. Oke, manjua-jua 3 kali. Manjua-jua. 3 kali, oke, iya. Dong sauta STM Ritahi. Asa tahu rubi parawasa permanganon. Di parsari peomuna. Asa mangarade hitang kota STM Rim Ritahi asa tahu rubi. Yang nami motu amat. Baru di asutan makobasi permanganan. Mau rate ma. Jala dekke sitio meon. Tioda potom. Boy mamar dia di dahan. Tujoluan ni arion. Jala dekke sahak maun. Dia ka salhuna tangiang ni Akua. Tangiang ni natulangmu. Di tangihon amat tanamar tua de bata. Gabe keluarga na denga kamu. Tujoluan ni arion. Tuk songon open na boy tarpatu. Akua tu sojo donga sahuta. Akua. Golak-golak pangarahuna. Otikso sadia na boy tarpatu pahami. Maradopo kamu. Alai tu hatama namanggohi pasu-pasuna. Horas marihamu na dua. Bos maruamu raja nami. Akua. Di Hamuna tulang nami. Rodo kami tulangmu di nok pasaton dekena. Dia kakua. Itabai mejai. Itabai. Ditabai. Dong, lo ganas pe sarupa de. Penting air minum. Hatok mahamu di Gudang-gudang badia kadu tulang tahun. Ai panas cuaca. Pirma poki baul pacalongan. Pirma tok di muna luju-luju. Ibadah ada kue ngadia. Tabayamu jo kue dia maka boru. Ela. Sama Jojo Parjolo nanon. Terbaik gudang-gudang. Odok saya sian hula-hula nami Raja Huta Barat. Di pasata mi muse partikia tu Hamuna hula-hula nami tarigan Simamora. Dia tu sojo hamu jo asabegi hamu jo deket tahun. Jadi itu beberapa Omba Jabar tu Pangulani Huria Hakai Batu Haji Baru Pangulani Huria Hakai. Nah, nyo Jabar muna Pangulani Huria Hakai pasata mutsan. Ngadi jalo ma situ ay. Di Pariban Niba. Pata jahata mo. Ido, okay. Baru di Pariban Niba. Baik jo sa 10. Nanti semua ini tarigan. Nah, ponggol jo 10 di piring. Di Paribaku. Ajak jo ke Pariban bisa diba. Sudah dapotan. Ponggol 2 pe boy do. Asa boy bagi dia ke paniaran. Iya. Nanti begini. Kita tarigan marganya. Iya. Jambar kita di sini seperti yang kita bicarakan kemarin. Nanti anak boru kita ini akan dibagi seperti yang kita bicarakan itu. Nanti kita pulang dari sini baru kita makan bersama. Tafuji matuhat ada lagi deh dihita dengan di basana totong manarihon nasang ulutan. Di hamu pahopon. Dan lihat 2. Kalau enggak di bawah taruh di bawah. Pungmuna marga siburian. Dinalahu mangupahamu marhite. Deke sitio-tio. Iya. Kita nami itu amat nomor 2 di bata satung. So mapesa de so. Tiur dia ke perjalanan di rumah tangga. Ano tatama? Tio mana yang akan mual dan yang sinu mamuna. Deke si mudur-udur mau. Iya, oke. Nanti taruh sini dulu. Mudur-udur taruh sini dulu tutur, ya. tuturuan. Baru ambil ini.
anak. ini lambil ini, gak apa-apa itu ambil satu. Kamu na. Potong 2. Sila deke sahak maon. Tajala do de kesiuk sian bona tulak na raja yo pusung. Sahak mahamu liling Suak soni sian tulang mangihut raja si bahutan. Jala totong ma dihaliangi si Toro Pinopar. Tusong ono pedeke na boy terpasata mi upung muna marga siburian. Asa titim mana tinopa hudong bail lais ni rumah. Oti godang susadia na boy Satu. terpahami tu hamu Ini dulu. punami. PPR Ina Resort. Matong na totong mana bay diaka pasu-pasuna. PPR Ina Resort Hakai. PPR Ina Resort Hakai. Adia Jabar Desida. PPR Ina Resort Hakai. Adia. Nah inon itu nah jalo hamu Jabar munon. Pirma poki baul baul. PPR. Pirma to dini po. Jalo hamu tuh son. Iya sahat. Baru tu parhala king nung asahat. Pangulan ni hurian nung asahat. Pasahat ma tu parpoti marende ni Hakai. Parpoti marende Hakai. Nga dia. Parpoti marende langsung antar. Parpoti marende. Pemerintah setempat sekita. Ano nga. Wah di hamu parhobas nami. Baru bekamu tu si Mamora. Boloduk sikop. No, saya ada bekamu. Pasonak kamu Ya, majo. itu. Asa di bait tang yang mangan.